Son lokasyon ki te nan men, mwen tap vire nan street la. Avek zanmim ki bon kote m pou nte bay blag nan tout route la. Sorti yo kay ma fe presse pou mal jwete ren Peggyville. Polis kompleman dem papye ma presa yo di ma festi. Gen ou nan yo ki te di blood, kote sekirite ou. Mwen te repon pep la avem, pa bezwe ekyete ou. Neg yo wè papye machin nan, yo di gon ti problem. Le mande ki sa pase, misye di non fol arete. Mwen di non pa arete, mwen gen lisans de plim legal. Misye di mwen pa konen non, batou la ilegal. Mwen tout te met kembe machin nan, ma prele met lokasyon. Li dim sa pa regade la soy a for al nan prison. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to izo. Mwen pa konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to izo. Mwen pa konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa konen non. Komisaya, chef de poste la sezi. Jan li wè yo minotem nan, li di neg yo crazy. Apre sal metem chita pou m rakonte l ki sa t'pase. Apre diskoun ni souke tek li dim izo fon pose. Mwen pose, m pose jiska se m gen tèt fè mal. La ri a get un chauffeur, ya pense pou mwen nan journal. Le fèm im zon m paret, yo mande ki sa ka pase. Yo di chef de poste al dormi, se lè leve ma libere. Gen lot chef ki fache, men lot yo pa ka fè anyen. Se magistrat ki vin prom li di misye pa fè anyen. Gen de nek ki nan polis ta li servi el proteje. Gen de lot ki Babylon, jon ap dire sa fèm fistre. Yo ap explike mnen yo tarete ou izo. Neg yo papa do pa konti se ou kwa chizo. So pa so pou yo blazo, so pa so pou yo bejo. Yo ke le konvo yo ta prase ou be. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. C'est ça qui s'est passé. Normalement, nous allons opposer à la police, parce que la police est force légale liée, là pour protéger ses vœux. Mais nous avons nous bagaille pas passé que bagaille pas de bon. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Son izo. lokasyon ki te nan men, mwen tap vire nan street la. Avek zanmim ki bon kote m pou nte bay blag nan tout route la. Sorti yo kay ma fe presse pou mal jwete ren Peggyville. Polis kompleman dem papye ma presa yo di ma festi. Gen ou nan yo ki te di blood, kote sekirite ou. Mwen te repon pep la avem, pa bezwe ekyete ou. Neg yo wè papye machin nan, yo di gon ti problem. Le mande ki sa pase, misye di non fol arete. Mwen di non pa arete, mwen gen lisans de plim legal. Misye di mwen pa konen non, batou la ilegal. Mwen tout te met kembe machin nan, ma prele met lokasyon. Li dim sa pa regade la soy a for al nan prison. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa izo. konen non. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye to Mwen pa konen non. Komisaya, chef de poste la sezi. Jan li wè yo minotem nan, li di neg yo crazy. Apre sal metem chita pou m rakonte l ki sa t'pase. Apre diskoun ni souke tek li dim izo fon pose. Mwen pose, m pose jiska se m gen tèt fè mal. La ri a get un chauffeur, ya pense pou mwen nan journal. Le fèm im zon m paret, yo mande ki sa ka pase. Yo di chef de poste al dormi, se lè leve ma libere. Gen lot chef ki fache, men lot yo pa ka fè anyen. Se magistrat ki vin prom li di misye pa fè anyen. Gen de nek ki nan polis ta li servi el proteje. Gen de lot ki Babylon, jon ap dire sa fèm fistre. Yo ap explike mnen yo tarete ou izo. Neg yo papa do pa konti se ou kwa chizo. So pa so pou yo blazo, so pa so pou yo bejo. Yo ke le konvo yo ta prase ou be. Ukisa neg yo aye to izo. Neg yo aye
aeto izo. Isa negyo aeto izo. Negyo aeto izo. Se pa te pase, normalman nou va opose a la polis, parce que la polis son force legal li la pou proteger se vè, men nou te jan nou bagay yo tap pase an ke bagay yo pat bon. Son lokasyon ki te nan men mwen tap vire nan street la. Avec zanmim ki bon kote m pou nte bay blag nan tout route la. Sorti yo kay ma fè presse pou mal jete ren Peggyville. Polis kompleman dem papye ma presa yo di ma festi. Gen ou nan yo ki te di blood, kote sekirite ou. Mwen te repon pep la avem, pa bezwe ekyete ou. Neg yo wè papye machine nan, yo di gon ti problem. Le mande ki sa pase, misye di non fol arete. Mwen di non pa arete, mwen gen lisans de prim legal. Misye di mwen pa konen non, batou la ilegal. Mwen tout te met kembe machine nan, m'apele met lokasyon. Li di msa pa regade la soya for al nan prison. Isa negyo aeto izo. Negyo aeto izo. 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 Chak de pos la sezi. Jan li wè yo minotem nan li di neg yo crazy. Apre sal metem chita pou m rakonte l ki sak pase. Apre diskoun ni souke tek li di m izo fon pose. Mwen pose m pose jiska se m gen tet fè mal. La ri a get un chauffeur ya pense pou mwen nan jounal. Le fèm im zon mi m paret, yo mande ki sak a pase. Yo di chef de pos sal dormi se lè leve ma libere. Gen lot chef ki fache men lot yo pa ka fè anyen. Se magistrat ki vin prom li di misye pa fè anyen. Gen de nek ki nan polis ta li servi el proteje. Gen de lot ki Babylon jon wap dire sa fèl fistre. Yo wap explike mnen yo tarete ou izo. Neg yo papa do pa kon si se ou kwachizo. So mason pou yo blazo, so mason pou yo bejo. Yo gen ya konvo yo ta prase ou be. Isa neg yo aeto izo. Neg yo aeto izo. Isa neg yo aeto izo. Neg yo aeto izo. Se pa te pase, normalman nou va opose a la polis, parce que la polis son force legal li la pou proteger se vè, men nou te jan nou bagay yo tap pase an ke bagay yo pat bon. Son lokasyon ki te nan men mwen tap vire nan street la. Avec zanmim ki bon kote m pou nte bay blag nan tout route la. Sorti yo kay ma fè presse pou mal jete ren Peggyville. Polis kompleman dem papye ma presa yo di ma festi. Gen ou nan yo ki te di blood, kote sekirite ou. Mwen te repon pep la avem, pa bezwe ekyete ou. Neg yo wè papye machine nan, yo di gon ti problem. Le mande ki sa pase, misye di non fol arete. Mwen di non pa arete, mwen gen lisans de prim legal. Misye di mwen pa konen non, batou la ilegal. Mwen tout te met kembe machine nan, m'apele met lokasyon. Li di msa pa regade la soya for al nan prison. Isa neg yo aeto izo. Neg yo aeto izo. Isa neg yo aeto izo. Neg yo aeto izo. Isa neg yo aeto izo. Neg yo aeto izo. Isa
crazy. Jean li wè yo minote nan li di nèg yo crazy. Après ça mettem chita pour me raconter qui ça passé. Après discours ni souke tête ni li di miso font poser. Moi pose m'pose jusqu'à ce me tête fait mal. La ria get un chauffeur a pensé pour moi dans journal. Les femmes me paraît yo mandé qui ça qu'a passé. Le dit chef de poste al dormi c'est l'enlever m'a libéré. Gen l'autre chef qui fâché mais l'autre yo pas qu'à faire rien. C'est magistrat qui vient prendre li di monsieur pas faire rien. Gen des nèg qui dans police ali servi et protéger. Gen des l'autre qui Babylone j'en a viré ça fait fisquer. So I be speaking no yo tarete wizo. Nèg yo papa do pa kon si se ou kwachizo. So ma so pou yo blazo, so ma so pou yo bejo. Yo ke la ko boy yo ta prende ou be. Ça passe. Normalement, nous allons opposer à la police, parce que la police est une force légale liée, là pour protéger ses vœux. Mais nous avons passé que bagaille pas de bon. Son location qui te nan même, moi t'as viré dans street là. Avec Zambim qui va côté m'poun te bay blague dans toute route là. Sorti au caille m'a fait presser pour mal jeter un Peggyville. Police complément dem papier m'a après ça yo dit m'a fait style. Y'a un nan yo qui te dit blood, côté sécurité. Oui te répondre peuple avec. Pas besoin d'inquiéter. Nèg yo ouais papier machine non, yo dit gros petit problème. Les mandés qui ça passe, monsieur dit non faut l'arrêter. Moi dit non pas arrêter, moi gen licence et prime légal. Monsieur dit moi pas connaît non, pas tout là illégal. Mais tout te mettre des machines m'appelle les mettre location. Li dit ça pas regarder la soirée à fort à l'emprisonnement. Sa nèg yo arrête iso. Nèg yo arrête iso. Sa nèg yo arrête iso. Nèg yo arrête iso. Sa nèg yo arrête iso. Nèg yo arrête iso. Sa nèg yo arrête iso. Nèg yo arrête Ça y a, chaque dépense la saisie. Jean li wè yo minote nan li di nèg yo crazy. Après ça mettem chita pour me raconter qui ça passé. Après discours ni souke tête ni li di miso font poser. Moi pose m'pose jusqu'à ce me tête fait mal. La ria get un chauffeur a pensé pour moi dans journal. Les femmes me paraît yo mandé qui ça qu'a passé. Le dit chef de poste al dormi c'est l'enlever m'a libéré. Gen l'autre chef qui fâché mais l'autre yo pas qu'à faire rien. C'est magistrat qui vient prendre li di monsieur pas faire rien. Gen des nèg qui dans police ali servi et protéger. Gen des l'autre qui Babylone j'en a viré ça fait fisquer. So I be speaking no yo tarete wizo. Nèg yo papa do pa kon si se ou kwachizo. So ma so pou yo blazo, so ma so pou yo bejo. Yo ke la ko boy yo ta prende ou be. Ça passe. Normalement, nous allons opposer à la police, parce que la police est une force légale liée, là pour protéger ses vœux. Mais nous avons passé que bagaille pas de bon.